पाउसिदा युमफम उइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे थांजिंग जिंगसांग प्रोटेक्टेड एरिया ओइना लिसिंग अमगा सापन हुफुगा दारुकता लाउथोख्रबसु निंगथिना ngaksenba ngamdre इम्फाल लगी खा थांबा मैकैदा लैरिबा थांजिंग जिंगसांग परेंगसिंग गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मखादा लैरिबा फॉरेस्ट की साउदर्न सर्कल डिवीजन की मखादा सोसानपुर काउफुम हिल रेंज की मनुंग चन्ना होकिबा सही लिसिंग अमगा सापन हुफुगा दारुकता गवर्नमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड हिल रेंज नि हाने लाउथोकिबनि हाइरे हारिबा मफम मसिन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लिसिंग अमगा सापन कुनगा तरियत की मखादा स्टेट गवर्नमेंट असना खंगतुना प्रोटेक्टेड हिल रेंज ओइना साखंगिबने हिल रेंज असिदा महौसादगी फंगलिबा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी नेशनल पार्क नसिंगबा मखातना सिंगचिनना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असौबा थौदांग सिंग लहनकिबने अदुबा मफम असिदा स्टेट असिदा नतना नेशनल की थाकता फावबा तांगलबा वाइल्ड लाइफ सिंग फंगलंबा याय हाइबगी थाजबा सिंग फॉरेस्ट डिवीजन असेगे मियुचिंगना नोमा कांगदनि यंगचिनदुना लाखिबने अदुबा मिसिंग हेंगलकपदगी वाइल्ड लाइफ सिंग द पीरिबा साइथिंग सिंग मबांगैगे फ्लोरा एंड फौना सिंग मांगथरिबा हाबसी गवर्नमेंट मतिक चान हौजिकसु यंगचिनफम थोगी आइना फोंदोगले लाइबक फबदी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असिगी साउथर्न सर्कल डिवीजन ना हदक द सोसानपुर खौफुम हिल रेंज असिदा था असिगी तरुगा मसों माफंदा मखल कयागी उचारा क्या थाबगी खोंजंग संगसिनग्रे खोंजंग असिना महौसादगी लैजरकलबा प्रोटेक्टेड एरिया असिगी मसक मतौसिंग हांजल हलकनादब होनबा खोंथांगने सर्कल असिगी मिहुतसिंगना हिल रेंज असि मखाताना उचारा क्या थादुना अकोइबगी फिबम सिंगाकनादबकिदमक सेम साखिगनी आना फॉरेस्ट डिवीजन के ऑफिसर्सना फोंदोरगले हिरमसिग मरी लेना कमिटी ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल राइट ऑफ कौवु एंड थांगचिंग हिल रेंज के जनरल सेक्रेटरी वरिवा यंगोम सियामना अखोगी पाउमिसिंग दा फोंदोरखिबदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फॉरेस्ट डिवीजन की मनुंग चंदलैरिबा थांगजिंग चिंग असि लमदमसिगी येलो मिसिंग के वइबा यामना मरु वइबा मफम अमरे हारिबसिंग असिदा येलो मिसिंग दा सजिबु थादा लाई खुरुंबा चटपगी सनेबिसिंग सही खुदेंगे लेबल लेतना पांगथोरकपनि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असि लैत्रङै लमदम असिगी येलो मिसिंगना सेंगलबा लाइफामलेन ओइरिबा थांजिंगी खुबमदा खुरुंबगी थबकसिंग चथदुना लागले हारिबसिंग असिदा हौकिबा सही निफु यांखैगी ममांगदा खुल अहुम मरि खुंदारंबने अदब हौजिक्ति अहुंबा क्या उरे सिंग असिदा खुल चामगी बथकता खुंदा सिंदुना मफम असिगे असिंग बसक्ता मांगबा याबगी थाकता लैरे मजिदा आइखोइगा फिजे जक्सा मानदबा मणिपुरी खंगदबा मिय क्यासु खुंदारे तोरबुंगदगी थांजिंग सिंग खुबम यौवा फाववा कनागुंबा लुप खराना गाड़ी जाथोक ससिन तौबा जानदबा लंबी फाववा सेंबगी थबक सिंग चथारगले हौगिबा लिसिंग अनि तरागा मरी तरागा मंगादा थांजिंग सिंग असि थांजिंग सब डिवीजन की मनुंग चथानरबा थौरांग कनागुंबा खराना पाइखलगे हाइबा असि थांजिंग असि थांतिंग हाइदुन मिंग ओंथुकनरबगी थाउसिन जालकपने मफम असि कांगबाई सब डिवीजन की मखादा मोइरांग रेवेन्यू डिवीजन द लैरकलबा मफमने मफम असिदा खुंदारिबा तोंगान तोंगानबा फुरबसिंग मियोइसिंगना सिंग असिगी सिंगसांग परेंगदा पाक सन्ना उ चारा क्या जंततुना पॉपी पांबी थाजिलंबने अदबा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हंदकता सिंग असि प्रोटेक्टेड एरिया नि हाइदा लाउथोग्रे लाइबक थीबदी कोविड ना मरम ओइदुना मियामना थांजिंग सिंग असि सही अनिरोम कारुत्रबा मथुंग के एसओ कौबल लुपमना खुलसिगी खुनबुगी ऐप याउदना सिंग असिदा कनागुंबा अमतना काबा मदि लाई खुरुंबा चंगबा यारोय हाइदुना अथेंबा थांबकिबसि कमिटीना कैदोंनुंदा याबा ngamloi कमिटीना थांजिंग सिंगी खुदकदा कननबगिदमक मखल मखा क्यागी खोंजंग संगसिननबा सेम साखिगनी आना फोंदोरगले मखा तरकवा हाउसिंग हकी ममांगदा सोशल मीडियादा वायरल ओरकिबा पाव अमदा BJYM मणिपुरना थांजिंग सिंगदा उ थाबा चटपदा खुंजा सिंगना उ अमदगी हेना थाबा यारोय हाइबा उहाउदगे मौना बथोकरे हाइरे वीडियो असि येंगलगा खांगमिनासे
Wari sa jay kay nga sa dagi sidum phajal thamaga wasai dagi se karo uje tharo adu khoi hani arab natro ha wasai dagi hani arab natro khoi amta tingbe aroi noi pagdam tori abra lo cái tôi biết gì đi nào là sẽ bánh cái kali nyo Atopa pau amadana nong leptan hai tarak badagi turil amba ising chawre imfan turil fata haudi sing puduna chen thare haukiban mit kharnagi mamang dagi manipur da ahing nungthil atada kham naidana churakhiba nong na maram oiduna lamdam basida cheliba turil sing amba da ising ki imai wang khaluktuna miyamda mi paidingai ohle haukiban mit ni humni asida nong ta apagi chang mamang gin mit khardaki hen kiba asin haujek impal Nambol kongba amasung iril turil isingi imai khudong thiningai uiba thak yausilakle Nagalam maromda Imphal East district ki khundrang pab khorai haigang lamlai area singda lawmisinda wan hon aduna thariba kalen thage angan ba amasung nongju pantha jaruk tringita mai marong lokadaba kovi khamen tarbus khamen asinba chingba faliba labuk singda ising thumjin kibadagi pothok ayamba pathapum thaduna mangkiba yabagi phibamda leire haina lawmising phangdong narakle Imphal East district ki khongban basikong baikay dasu ising thongge ising khonggi lairai amasung miyoi kyamarom na sathok sasin tawnariba lairai amasung miyoi kyamarom na sathok sasin tawnariba lambi ningkhaiba yaure haibagi paw leire Besnupur Thawal amasung Imphal West district ki mafam kya da lairiba labuk singda thariba kalen thagi mara masing hawai ki makal sing thabi maral na chingba kyamarom ising da thumjin tuna pathapum thaba yaure haire Bay of Bengal dagi hawra kiwa cyclone asani hariba ka hena tam thiraba nonglai Nongsit asida Odisha West Bengal na chingba mafam singda jaw salakkiba amadi matung tarakpada Assam Tripura Mizoram na chingbada akan benung hai thalaba matung da noklai asigi iwai inil Manipur asu jausilakduna haukiba namit tarani rongki matam asida lepdaba nongjuga loinana akan benonglai nongsit thengkhang kyarat thuna lamdam asida su miyamna mayuk natuna lagle akan benung jawban nonglai nongsit jamna toina mayuk nakiba maramna Manipur gi mafam kyada jumkai sanggoi kyamrum gi jumthak humdokhiba Government building singi wal amadi jom thaki saruk sing pakai tu namakan takan ke opal wafan sing maru fuk pa yaw ke electric wall kyamrum thude ki aduga power line kya su thadat ki badagi miyamna mai phangdabagi awaba sing su mayok na ba yaw ke auke badamit humni rom state asida leptan dong hai thrak padagi lamdam asida cheliba turel sing marwene imfan turen ki imai khawang wangat kre imfan turel asigi khorai telipati mapada leiriba torban paringda chingdumbuk wangna paikhatuna leiriba phathaudi sing Imung kaya dagi nungdang ki matamda hurat lanada puturak laga torwan paring asida haidok lamba house wall waste garbage mayam asi haujikti turel asigi imai hengkalak laba matam asida uzar mela sare ambur akai sing asi aikoi gi puari ga sabonari ba amusong khanong pok esa da atang ba pada mu wari ba loktak ta takhraga ni khan tharubada yamna pende pungning da khwarang khwaisang no phawi ai ngasi mafam aduda leptuna pada haudi singi marakta Imphal turen gi isingi imai wang khalak liba adobo Yengduna lairamba hata golapiti dagi mitai pangal community ki al amana phangdoke maragasi da isaugi fibam monitor tawnana ba minister na khangan kre catchment areas in the nonglep tana tabana maram oraga ising sauk thokpa yabagi fibam amalagli ba si monitor tawnana ba minister na state water resource department da khangan kibaga loinana idhai veres ki area ta mathau taba khongthang sing laukhana ba khangan kre hirmasi ki matang da CMD and ISPC amasong group general manager Lokdak power station na kumna khana kre haujuk phobagi onati ithai virus amasung power housing ase normal operation da laire Imphal river gi upstream sing normal full reservoir level maintain tawbaga loinana Lokdak lake da normal water level ase ningthina yangsele
Ithai various ki gas singasi standard operating protocol ki matungina operate tawre. Department ki maikay dagi isaw no erpa yabagi fibam da mari laina na control room hangdana bikum home sing da laire. Isaw ko mari laina ba emergency sing telephone number 035-245-1550 na dragana 2450195 ta call tawrpa yagani haire. Brown sugar puramba pauginmang kepjen jail jaukhre. Tha asigi taraga mathoigi ayukta National Highway to Imphal Dimapur lambi ki Saparmaina Bazar gi workshop bayada ayana thengkraba brown sugar gram taraga ni thoi chapon kep manung da losindona purambani aiba Kangpokpi district ki Kalabahar gi di Phaihel village dagi pauginmang kepjen chahi kolom doi Apokpa Jangkulam kepjen special judge NDNPS Senapatina judicial custody remand pibadagi acquisasi ngasi jail jaukhre haire Aina jadaba brown sugar purami hai bagi damakta Senapati police station da FR amsantuna acquisasi fake police na faraba pauginmang kepjen judicial custody remand payar gi damak special judge NDNPS Senapati da puthorake Police ki remand atuna haribadi police station asigi person national highway number 2 ge lambi paringda routine patrolling chatana fresing chathake maduda Saparmaina bazar da acquis asina politin khau ambubada losinduna puramba sapon kep mun da yarumba brown sugar sing atuga konana Miyasi Fapangam Kibane. Police na acquisasi special judge and the NPS Senapatida judicial custody remand prayer kita mangasi potorage. Police ki remand adu tarabatung da corner acquisasi patha asigi kuntarit forwa. Namit taraga mangani judicial custody da thamna da bakona kangan ke. Remand adu da ki police na acquisasi bungasi jail da thazin kre haire. Maka tarakba atop pau amada. Delhi BJP chief ki jum amasung office ay pung taraga mathoy phawada sidok na bakangan tuna AFP na kihan kre. Delhi da BJP na paiva civic body sing na chathava anti-encroachment drive sing da handak thawai ki basing adu ki matang da BJP amasung Aam Aadmi Party ga ki marak da ongkhana ba hengala ki baga ngasi Aam Aadmi Party AFP na BJP Delhi chief Adesh Gupta da maki jum amasung office adu so miyam ki lam da khopsin bani han akan ba warning ama tawkhre kari ko mamang na hayeng eupung tara ga mathoi phawa ge banung da khopsi lebat lam adu lauthok trabadi Mr Gupta ki jum da bulldozer sing loina da satkani haina AFP na lauthokre Ngarang khanong pok Delhi da Madarpur Khadar area da demolition sing lep nanaba AFP MLA amana thingtu da mahakpo police na garang fa ki ba dugi matung akan bawai gi lal asi tholaki bane Adesh Gupta na magi jum amasung office ki dama miyam gi lam and cross taw ki icon worker ke thangat kre dobo tabang lakhola ki dre ani AFP na angak pathawrang adu aribe da content sing asi gi marui ba pau khara asi ba pau tamjari ba Manipur local news YouTube channel asidagi yengbiri ba punama pathaga jari channel sin adom da kana badi subscribe topi dribesna subscribe topi rongo loinana like and share to su kabi kunuk namakbo amakana thagajari